Sini lagi jalan bareng. Yes, kawan bo. Jadi ada para budaya di sini, kawan bo. Oke, tuh. Nah, jadi kau timpah. Nah, kan mbak kuden barangnya. Yang gamelan kan ada di sini. Ken Gus, kau gapi barangnya sih gak pesu? Nah, jadi kan kuden depok barangnya. Gue bareng, kayak di sini kan.
Thank you.